شمی بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش همی لسر راستا هرمی و هم جین لسر راستا جهانی رودانه امی جواره پیشکش بکن لیوگه هر تم دست پیکی چه سرونچه قصدی بیلانچو ششمان آتی کوشینا لدیشی چتین داعش اشکرکی رو گوت ده 28 اپراسیونان ده 233 چتین داعش هاتنه گرتن. پشتی خواپیشاندنن لهرمین داگیرکری چتین دولتا ترکیه به دهان چالکوان گرتن. سوسی پارتیین سیاسیین لهرمی گوتن ترکیه دخوازه بریا نیزبونا شامیر داخوازین خواپیک بینه. هپه راگاند کو دچالکین لزاب متین اوخا کورکیه ده 8 لشکرین دولتا ترکیه داگیرکر هاتنه کشتن 7 جی بریندار بونه. بری بینرین هیجاف سر نوچین مبون اونها جی امی برفره یا بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن بله ج دسپیکا سالی و دولت ترکیه داگیرکر لدیجی حریما باکور و روشلات سوریه دست به پیلک نوی ایرشا قرکرینه که بو هم وقتی ویه که وجاره شانین رازی چتین داعش جی کتبون نوا تفگره لهیزین سوریه دموکراتیک قصده ج دسپیکا سالی و جیم اپراسیون برفره لدیجیم وان شانین چتین داعش پیک آنین ایروژی ناوند راگاندنا قصدی بیلانچوا 6 ماهان جو اپراسیون هیزین قصدی لدیجی شانین داعشین لهرمی پیک آنی برای گشتیره پاروکر قصدی گوت جدسپیکا سالی و 28 اپراسیون لدیجی شانین چتین داعش هاتنه پیک آنین ده انجام وان اپراسیونان ده 233 چتین داعش هاتنه گرتن هر وها 10 چتین داعش جی هاتنه کشتن. هیزین سوریا دموکراتیک قصدی جدسپیکا سالی و به تایبت لکانتونا جزیر دیرزور و رقای دربک خورد لشانین دایشی خست. ناوند را گهاندنی هیزین سوریا دموکراتیک قصدی بیلانچ و 6 مهان آتی کوشین خویا لدیجی دایشی اشکره کرد. قصدی را گهاند که دایشی ده 6 مهین داوین ده گلک ایش بکانین و هولدانا جنو و زندیبونه کر لی اف هولدان بسر نکد. قصده اشارت به ایریشن دولتا ترکیین لسر هریمی جی کر و ها گود. تاوی هیزن ما به ایریشن دولتا ترکا داگر کر و چتین ویرا مجول بونجی لهنگین ما به پشگریا هیزن کوالیسیونا نابنتوی 28 اپراسیون سرکفتی لدیجی شانین دایشی پیکانی. به وان چالکیان کارین پرانیا ایریشن چتیان پوچ بکن و گلک شانه نوی جهوله راکن. لگوری بیلانچوی 28 اپراسیون قصد پیکانینه و جوان 30 اپراسیون برفره بود. او جی اپراسیون مروواهی و اولکاریه لکامپا هوله. اپراسیون که برفره لهره ما همراد آرقایه و اپراسیون که برفره لدردورا باجار حسکی بود. یکینین پاراستان آجن یپجه، یکینین آنتی تروره، کماندوس و تیمین تفگرا لشکری جی نه چالکی پیکانی. ده اپراسیونان ده 233 چته هاتنه گرتن. 82 چته لهره ما همراد آرقایه، 40 جی لدردورا حسکی و هنج وانجی بالیکاریا شینین هرمه ده دم هولدانین وان این تکچوی ده هاتن گرتن. هر وها دو اپراسیونان ده 10 چته هاتنه کشتن. پرانیا وان اپراسیونان جی لکانتونا رقا، دیرازور و جزیره پیکاتن. هیزین سوریا دموکراتیک قصد جبر هفکاریا ولاتیان آدوان اپراسیونان ده به شروانان رسلاف کرو گود. به تایبت گلمه دیرازوره و حسکی. جب اپراسیونین مین لدیجی شانه دایشی آلیکاریا استراتژیک کرن. بلچتین دولتا ترکیه بدهان شنین باجری گریسپی یه داگرکری گرتن دناف ده چالاگوانک جیهه. چافکانی خواجهی لباجری گریسپی یه داگرکری راگاندن که چتین دولتا ترکا داگرکر بدهان شنی گرتن که تفعلی خواپیشاندن لباجر بونه. چافکانیان دانزن که دناف شنین گرتی ده چالاگوانک جیهه. هر وها دیار کرن که چتیان شنین گرتی برنه ناوندا چتین پولیسین لشکری یا لباجر. پشتی بویرا لباجر که
قیسریا ترکیه لدجی پنابرین سوریه لهرمین داگیرکری ین سوریه خوابشاندانین گرسی دست پیکری بون. هر با پولیتیکین فاشیزما دولتا ترکیه لدجی کوچبرین سوریه هم دوام بکن. فاشیزما دولتا ترکیه پشتی کو حتی استه که زیده کاری خواه به وان پنابرین سوریه نوا ترکیه پیک آنی ادیدی به داره زوری وان ده کوچبر کرن هم وقتی وی اکیجیم و جاره جتین دولتا ترکیه زختل سر کوچبرین و دیگرن هرمین باکوری سوریه زیده دیکن تکیلداری وی اکی کوچبرین کو دوی رویتیه ده زوری و زحمتی بسری وان هاتن جمره آخوین امل وان هویتین کوچتیان بسری وان کوچبران آنینه گهدار بکن. والله من مالي خوال شني خويش توازات والله من زاري خو ام يعني ما انجا خو خلص كر خو زاري خو رژیم دولتا ترک پشتیکو حتی آستکی کوچبرین سوریش بو خوک کاغذکی گف لدجی اوروپا بکار آنی نها جیوان در سینور دکه اف در سینور کرن جی بدار زوری پیکتینه اف حال بدزهان پنابرین سوری کو جالیه دولتا ترکا داگر کرده جباجارین ترکی در سینوری آلیه سوریه هاتنه کرنه. ده چارچوبه بمپکرین جالی داگر کریا ترکیه و نهقیان در حقی پنابرین سوریه کلوی در که دمان ایرو بدهان مالبات جالی داگر کریا ترکیه هاتن آبیتن. اف درگه عنداداتی باجار من بجیه. لهرمین داگرکری ولاتی لدجی سیاست پلان و دروتیا شف رژیم فاشیستا ترکیه اردوغان بو جهی هرسا گل. پیشتی هرسا خلق سوریین لجهین دولتا ترکیه او داگرکری لناوا ترکیه دجبری زیده بویا. نجات پرستین ترکیه کینو نفرتا خود سری پنابران دردخن وان داویشن آلیه سوری. تعديل سوريا اللي عندكن هجوم اموالي عندكن دكان عندكن عربان قد شويتين ظلمتكن والله ظلمتكن والله ما دا شقيكر جيجي إنه بكا حياة كري مالي مد مالي ضمو كري سالة دي سال ما لشوني ما مالي خا من شلتي من العرضي من أوجا مزاري خا درخست أزاد هجوم مال عندكن هجوم دكان عندكن شويتين عربان ما قوم خوزاري خا خلاص كن كيف كنا آن وگریان باجاری خواهیم که کدا هرنم که وگرنا باجاری خواه كل أوراقنا قانونية ونظامية معنا جمالك أم لقاصري بون حمو كاغز الماء قانوني بون أم جور چون اسطنبولي بري بجهن السربندكي لشكران أم سكناندن وقوتن مافي ويه درباس بوني نينا أم جي كامبكي درباسي كامبكي كرن حمو كرن در قانوني ديجي ما بيك آنين كشتن لدان تنديا دفكي وهر وكيدن پشر ام آویتن ملی جرابلوسه. پره و تلفونی ما جمستاندن. داویه مخوا گهاند آلیه ریو بریا خسر. ظلم على الجم دولة ترك لتجهدن نينا. وخذوني على الكامب بقدرنا. وخذوني على الكامب ضليت 7 أيام هونيك بالكامب. جوی زیدتر اردوغان دخوازا دموگرافیا هرمی بوان پلانان بدا گوهارتن و آرمان جن خوپیک بینه. به دوی خوش شف رژیم فاشیستیا ترکیه اردوغان بری دروژان لوی مکرهات گوان لخاکا سوریا داگرکری دموگرافیا هرمی پیکانیا. 670.000 kişi geri döndü. Katar'ın da desteğiyle hayata geçirdiğimiz konut projeleri tamamlandığında bu sayıya inşallah 1 milyon kişi daha eklenecek. Suriye'de دوختکی کو لهرمین داگرکری آلوزی هیا و پنابرین سوری راستی نجات پرستیتین ریوبریا خسر هم بیزا خوشوان پنابران روکریه و دپیشوازیا وانده پنابرین سوری جی او لهیا خو لهرمی دبینن و بری خوددن باجار نهرما باکور و شلاط سوریه سوسی پارتیین سیاسی لدجین یزبونا شام و ترکیه برتک و نرازبون نخواه به داخلینی که نشاندان ده داخلینی پارتیین سیاسی ده
هر لهفکرنا که دنا براشم و انقره ده جبو باشکرنا روشا سوریه تشتکی نون ناده برو واجویه که ده داگرکریا ترکیه روابکه او آلوزیا سوریه هینا کورتر بکه پارتیان بانک کرن کو کنگره نتوی سوریه جبو چارەسەریya کریزا سوریه ورل دارخستن. 33 partiyên siyasî li Rojava derbarê bûyerên ku li heremên dagirkerî qewimîn serîrakirina li dijî dagirkeriyê daxuyan yek dan. Partiyan kiryarên dewleta Tirk li dijî gelê Sûrî şermezar kirin û gotin gelê Sûriyê ji bo azadiyê di sala 2011 de li dijî hikûmeta Şamê serî hilda. Gelek welatan destwerdan di karûbarên Sûriyê de kirin û şoreşa aştiyane veguherandin şerê mezhebiyê çekdar ji bo bi destxistina desthilatê. Dewleta Tirk wê demê xetên xwe yên sor eşkere kir. Lê piştî têkbirina komên terorîst li hemberî hevbendiya rejima Sûriyê, Erdogan dest bi girtina gotinên xwe kir ji bo diyalogê serî li hikûmeta Şamê da. Erdogan bi vê yekê xwest armanca xwe ya dagirkirina xaka Sûriyê ku nikaribû biriya komên terorîst pêk baniya pêk bîne. Partiyan diyar kirin ku dewleta Tirk biriya li hevkirina bi hikûmeta Şamê re dixwaze armancên xwe pêk bîne wiha domandin. Ji ber ısrara Tirkiye li ser bilezkirina dosya li hevhatinê û radestkirina komên çekdarên terorîstî ji bo hikûmeta Şamê, komên gel ên navçeyên dagirkerî li dijî siyaseta Tirkiye rabûn ser piyan û leşkerên Tirkiye ji nav xwe derxistin û derên sînor girtin. Lê komên çekdar ên terorîst ên bi ser Tirkiye ve gelek kes kuştin, da ku vê serhildanê têk bibin. Partiyan anî ziman ku divê civaka nav dewletî û netewên yekbûyî piştgiriya daxwazên hemû gelê Sûriye bikin wiha gotin. Divê biryara 22 pêncî û çarya derbarê çareserkirina krîza Sûriyê bi awayeke ku edaletê û wekeviyê ji bo hemû pêkhatên Sûriyê pêk bîne were cîbicîkirin. Li gor me her li hevkirinek di navbera Şam û Enqerê de ji bo baştirkirina rewşa Sûriyê tiştekî nû nade. Berova ji vê yekê dê dagirkeriya Tirkiye rewa bike, aloziya Sûriyê hîn kurtir bike. Herî dawî partiyan dan zanîn ku rêveberiya xwe ser ji bo hemû gelên Sûriyê hêvî ye ev bang kirin. Em bang li hemû aliyên siyasîn demokratîk dikin ku ji Bakur û Rojhilatê Sûriyê dest pê bike Kongreya Netewiya Sûriyê li dar bixin. Da ku krîza Sûriyê biriya diyalogê were çareserkirin. Em bang li gelê xwe dikin ku piştgiriyê bidin projeya xwe ya demokratîk û hêzên xwe yên leşkerî. سکرتری گشتی پارتیا هفبندیا نیشتیمانیا دموکراتیکیا سوریه احمد العراج دیار کرد که اگر تواهی سوریه ببین یک و دولت ترکا داگرکر نکاره لهمبری وان تشتکی بکه و گوت چاره سریا آلوزیا سوریه تنه بیکیتیا گلین سوریه دیالوگ نافخوی و لدارخستنا کنگره که نیشتیمانیا لسرخاکا سوریه بیکانه. Sekreteri Giştiye Partiya Hevbendiya Niştimaniya Demokratîka Sûriyê, Ahmed El-Ferej têkildarî tevlîheviya li heremên dagirkerî, planên dewleta Tirk û rêbazên bi dawîkirina aloziya Sûriyê ji an hare axivî. Ahmed El-Erej diyar kir ku şerê İsraîl û Hamasê aloziya di navbera İsraîl-İran û Hizbullahê de bandorê wê di heman demê de şerê Rusya Ukraynayê bandor li heremên dagirkerî kir û got, dewleta Tirk Sûdê ji mijilbûna cîhanê bi şeran digire. Da ku demografya wan heraman bi tamamî biguherîne. Siyaseta dewleta Tirka dagirker xwe dispêre sûdwergirtina ji aloziyan û lewazkirina hêza gelan. Erdogan hewl dide mîsaq millî pêk bîne. Êrişên li ser Başûrê Kurdistanê û heremên Bakur Rojhilatê Sûriyê di vê çarçoveyê de têne kirin. El-Ereç da zanîn ku Erdogan bi destwerdanên xwe yên li hin welatên Ereban û yên Afrika û yên dîtir sînorê mîsaqê millî derbas kiriye, êdî gefan li ewlehiya gelek gelan dixwe û ha domand. Dewleta Tirka dagirker eşkere destekê dide çeteyan wan wek amûr ji bo planên xwe yên dagirkeriyê bikartîne. Rejima Tirk îslama siyasî ji sorkirina gelan li hemberî hev bikartîne şeran gur dike da ku hebûna xwe mayînde bike. Êdî tevahî Sûriyan siyasetên Tirkiye fêmkirine. Ahmed El-Ereç anî ziman ku şerekî veşartî di navbera Tirkiye û İranê de li ser bajarê Helebê heye, hêviyên Tirkiye yên dagirkirina Helebê dewam dikin, wiha pê de çû. Em hêvî dikin ku dewletên Ereban di serî de Qeter û Kuweyt destekî ku didin Tirkiye xud bikin, siyaseta xwe li hemberî gelê Sûriyê bi taybetî li hemberî Kurdan biguherînin. Çareseriya aloziya Sûriyê tenê biyekîtiya gelên Sûriyê, diyalogên navxweyî li darxistina kongreyekî niştimanî li ser xaka Sûriyê pîkane. Dema Sûrî tevahî bibin yek, hingî Tirkiye nikare li hemberî wan tiştekî bike.
Biryara çareseriya siyasî li Sûriyê di destê Sûriyan de ye. Çalekîn banga azadiya fîzîkiya ji bo rêberapo li Herêmê dewam dikin. Xelkê bajarê Çelebiyê yê Kantona Firatê bi meşekê tecerîda li ser rêberapo şermezar kirin. Meclisa Civakî ya Ermenî jî li bajarê Qamişlo semînerek li dar xist. Di çarçoveya pêngava ji rêberapora azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî xelkê başarê Kobanê li dijî tejîda li ser rêberapo meşiyan. Meşa ku ji pêşiyan navenda Kongra Sar dest pê kir li çerxeriya şehîdê gel hat ve guherî mîtîngê. Di mîtingê de berdevka Kongrastara Bajêr Sosin El Alî tejîda li ser rêberapo şermezar kir û got di vê rêxistinên mirovî li hemberî rewşa rêber Abdullah Öcalan xwedî li ber pirsiyartiya xwe derkevin. Sosin El Alî teqezî bi girîngiya bilindkirina asta têkoşîna gelên Herêmê kir û got rêberapo hêviya pêkanîna guhartinê ye. Di heman çarçovê de Meclisa Civakî ya Ermenî bi navê têkiliya rêber Abdullah Öcalan bi hemû pêkhata ol û baweriyan re semînerek li dar xist. Semînerê bi amadebûna rûspiyên eşîran, rêveber û endamên saziyan pêk hat. Li wir kesên ku axivîn diyar kirin ku fikrê rêberapo ji bo hemû pirsgirêkên li cîhanê rû didin çareseriya û wiha gotin. Di vê em bi yek destî li hemberî siyaseta dewleta Tirk rawestin komploya li dijî rêberapo li dijî hemû pêkhateyan e. Dawiyê daxwazê ji pêkhateyên Herêmê hate kirin ku têkoşîna ji bo pêkanîna azadiya fîzîkî ya rêberapo dewam bikin. Belê endama Meclisa Parlamenteran a Konseya Avrupayê Laura Castelford têkildarî tecerîda li İmralyê ji Ajansa Firatê re axivî. Laura got li Guatemalayê jî sîstemeke bi vê rengiya tecerîdê nehatiye dîtin, Birêz Öcalan bi işkenceyeke giran re rûbirû ye bêdengî nabe. Rêberapo zêdeyî 25 salin li girtîgeha gireva İmralyê ye di nava şert û mercên giraniyên teşîdê tê girtin û çilmehin bi te awayî agahî jenayê girtin. Yek ji navendên ku teşîda İmralyê lê bûye rojev, navenda Konseya Mafên Mirovan a Netewên Yekbûyî bû. Di çarçoveya rûniştinên mafên mirovan yên pêncî û şeşemîn yên Konseya Mafên Mirovan a Netewên Yekbûyî de ku di 18 Hezêranê de dest pê kir û wê di 12 Tîrmehê de bi dawî bibe, bi konferansa ku li dar xist balkişand ser şert û mercên teşîdê yên li dijî rêberapo. Yek ji axêverên vê konferansê endama Meclisa Parlamenteran a Konseya Avrupayê Laura Castelford têkildarî teşîda li İmralyê axivî. Laura dazanîn ku şert û mercên teşîdê yên ku rêberapo lê tê girtin tu eleqeyeke wê bi hiqûq û aliyên mirovî re nîne û wiha dewam kir. Mînaka teşîda li İmralyê li cîhanê nîne. Salên 1907 heta 1908 li Guatemalayê jî sîstemek û rejîmeke bi vîrengiya teşîdê nehatiye dîtin. Duan deman de jî her tim bi girtiyan re têkilî dihat danîn. Lêbelê agahî jî Birêz Öcalan nehatiye girtin û direwşeke teşîdê ya giran de ye. Ev yek bin pêkirineke giran a mafên mirovan e û bêdengî nabe. Laura Castelford bêdengiya rayedarên navneteweyî ya li pêşberî bêhiqûqiya li İmralyê jî rexne kir û got bêdengiya li pêşberî bin pêkirineke bi vîrengiya mafên mirovan têwateya parastina berpirsiyarê vê işkenceyê. Saziyên navneteweyî yên wekî Konseya Avrupayê û Netewên Yekbûyî dibêjin ku ew li dijî bin pêkirina mafên mirovan derdikevin, lê li pêşberî mijar Abdullah Öcalan hê jî bêdeng dimînin. Ev yek standardên dualiyên sazî û dewletan bawayekî vekirî nîşan dide. Di wextekî ku dewleta Tirkiya dagirker bi piştavaniya pedekê sewqiyata xwe ya leşkeriya ji bo dagirkirina Xaka Başûrê Kurdistanê zêde kiriye, vê carî li Zap li Metina Oxakurkê jî êrişên xwe yên li dijî girilên azadiya Kurdistanê ji bo parastina Xaka Başûrê Kurdistanê
شر دکن زیده کریه هر دوی چارچوبه دژیم هپگر راگهانت لروشاوی زاپی لخاکور که اومتینای دربین خورد داگیرکریا دولت ترکیه هاتن خستن ده انجام وان چالکیان ده 8 لشکر دولت ترکیه کرکر هاتن کشتن 7 جی بریندار بونه ده دمک بوی آویده جاره کدن به پشتوانیا پده که وجاری با آوی که راست سوقیات داگیرکریا دولت ترکیه بر بقادین گریلا و دست پیکریه. ارتشا ترکا داگیرکر به پشتگیریا پدک جهوایی و بجاهی و ایریشکی گران لسر زاپی پیکتینه. گریلین آزادیا کردستانی به چالکیان برسف دادن. ناوندا را گاندن و چاپمنی هپگه لسر چالکین گریلا و ایریشن ارتشا ترکا داگیرکر دا خویان یکدا. هپگه را گاند گوسه تیرمه قادا برخوادانی گری بهار جالی بالفرین شر و هفده جاران ها تا بومبا کرن و افاگاهی دان. ارتشا ترکا داگیرکر تاوی بومباردومان گران هولدا به هلیکوپتران جخطا باجار آمدیه و جخطا دیرنو که لشکران لقادا گری بهار بجه بکه. هپگه دیار کر هیزین وان دست لهلیکوپتران کو هولد دا لشکران دانن وردان و گود. لیبل جالی روژاوا و رشلات این گری بهار ارتشا ترک لشکر دانین کو هیزین و لواق قادانینه. نخازم افریشین داگیرکاری دیسا به هفکاری و پشگیریا هیزین پدکی پیکات. هپگه اشکره کر کو ارتشا ترکا داگیرکر به وسایتین زرخی و کپچهان وکه باسکه که سیمین به ریا بجاهی جناوندا باجار آمدیه و جنوخته کنترول یا سرگله یا پدکی جارا یکم وکه فرمی در باز بود. هپگه اشکره کر کو دماکو داگیرکران هولدا لدردورا بنداوا لجور گنده سرگل بجه ببن بچکین گران لوان ها تخستن و گود. ده انجام ده دو داگیرکر هاتن جزا کرن 6 جی بریندار بون و جبل خانه که داگیرکران هاتا ایمها کرن. 3 تیرمه داگیرکران لقادا برخوادان آگری آمدی یه روژاوای زاپیجی دما کت نوا لو و تفگره گریلان لواندار. به تاکتیکا سویکاست کامره که مبسه یا داگیرکران هاتا بیکر کرن. لحرم خاکور که اومتین جی هیزن گریلا لدیجی ارتشا ترک چالکی پیکانی. دو تیرمه لحرم خاکور که به چالکی که سابوتاج داگیرکرک جزا کرن یک جی بریندار بود. سه حزیرانه لقادا برخوادان یا سر متین جی لدیجی داگیرکران چالکی که کوردینه‌ای یا گریلان هاتا لدار خستن. لورجی 5 لشکرین ترک هاتن جزا کرن چپرک و 2 کامرین مبسج هاتن بیکر کرن. همان روژه ده انجام بومباردومان ارتشا داگیرکر این لهمان قاده ده 3 گریلا شهید بود. هپگه دیار کر کو اوی پشتره آگاهین برفره ین لسر ناسنامه این گریلا این شهید پارو بکن. تکلداری بیلانچ و ایریشن ارتشا ترکا قرکر جی هپگه داویه گود. دنابرا 1 و 3 تیرمه ده هرمین قندیل، خاکورکه، گاری، متینا و روژاوای زاپی بگشتی 3 جاران به بالفرین شر هاتن بومبا کرن. هرتیما ریخستنا آواکرنا آشتیا جواکی یا آمریکا یا لباشوری کردستان سیپیتیج یا آگاهین هپگه ین تکلداری سوقیاتا لشکری ین دولتا ترکیه لسرخاکا باشوری کردستان پشت راست کر اندام ریخستنی کامران عثمان اشکره کر کو ایرو 45 تانک و سایتین زرخی ین ارتشا ترک دریا باجرو که بابر نیره دربازی ناوا گنده سرگلی بونه. پشتی دا خویانی هپگی درباره تفکیر ارتشا ترکا داگیرکر یا لحرم آمدیه ده جه تیما ریخستنا آواکرنا آشتیا جواکی یا آمریکای یا لباشور کردستان سپیتیجی همان دا خویانی هات. اندام ریخستن کامران عثمان راگهاند کو 45 تانک و وسایت زرخی ین ارتشا ترک در ریا باجارو که با مرن را دربازی نافچه آمدیه بونه. لگوری همان آگاهیان افیس شوی سرگلی. کامران عثمان دیار کر کو پشتی وی سوقیات 3 جاران ناوا گنده سرگلی هاتیه بومبا باران کرن. عثمان اشکره کر کو به هاتنا هیزن ترکیه را ناوا شوی ده بالفرین شر و بالفرین بیم روفین ارتشا ترک گنده نابرا گلی رشاوا و گوهرزی بومبا باران کرن. گنده سرگلی به دوری 6 کیلومتریان دکهوه روشلات نافچه آمدی. هر وها 47 مالبات لناوا گنده هنه.
di nava 10 rojên Burî de ji ber bombabaranên artêşa Tirk ji sadê 55 zeviyên çandiniyê yên gundiyan şewitîne. Tevî vê jî heta niha ne ji hikûmeta Iraqê ne jî ji hikûmeta Başûrê Kurdistanê daxuyaniyek nehatiye. Lê li gorî agahiyan ev sewqiyeta artêşa Tirk bi hevkariya pedekê li ser xaka Başûrê Kurdistanê pêk tê. Çavdêrên siyasî dibêjin Tirkiye li ser vê mijarê bi Iraq û pedekê re li hev kiriye. Ji ber vê niha pedeke ji dagirkeriya Tirkiye re pêşengê dike. Sed û çwarde çalakvan rojnamevan rewşenbîr kesetên naskirî û welatparêz bank li gelkirin ku li hemberî êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê bêdeng nemînin di dawxanê de gotin li dijî van êriş û wêrankirinên gelê Başûrê Kurdistanê divê gel dakevin qadan û bikevin nava tevgerê her wiha divê li dijî dagirkeriya kampanyayekê berfirheya boykotê bêdestpêkirin. êrîş û dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser xaka Başûrê Kurdistanê û Iraqê dewam dike. Tevî dagirkeriyeke eşkere heye hikûmeta Demburî ya Herêma Kurdistanê partiyên siyasî û Iraq bêdengin. 114 çalakvan rojnamevan rewşenbîr û mamosteyên zanîngehê kesayetên naskirî bertek nîşanê dagirkeriya li Başûrê Kurdistanê dan. Di daxuyaniyê de wiha hate gotin. Em van êrişên dewleta Tirk weke binpêkirin, dagirkeriya serweriya xaka Kurdistanê û wêrankirina xwezaya Kurdistanê dibînin. Lewra em bang li gelê xwe yê Başûrê Kurdistanê û derveyî welat dikin ku li beramberî van êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk bêdeng nebin. Divê li dijî van êriş û wêrankirina gelê Başûrê Kurdistanê dakevin qadan û bikevin tevgerê. Her wiha di daxuyaniyê de banga boykotkirina kelûpelên Tirkiyeyê hat kirin. Di dewama daxuyaniyê de hate gotin li gorî naskirina navdewletê û destûra Iraqê Herêma Kurdistanê xwedî statûyeke xwediya hikûmet û statûyeke siyasî û erdinîgariya. Lê her roj serweriya vê Herêma Kurdan jaliyê dewleteke dagirkerbetê binpêkirin û dagirkirin. Destdirêjiya wê tê kirin û xaka wê tê dagirkirin. Lê ne civaka navneteweyî û ne jî hikûmeta Iraq û Herêma Kurdistanê ji bo astengkirina van êrîş û dagirkeriya dewleta Tirk ne helwest nîşan didin ne jî daxuyaniyekê didin. Endamên meclisa gela şenga lê jî hevkariya pedekeya dewleta Tirk bi dewleta Tirk re ji bo dagirkirina Başûr şermezar kirin. Endamên meclisê gotin ew hêzên ku ji bo fermana îzîdiyan li hev kirin niha li Başûrê Kurdistanê jî li ser karin û dixwazin heman tiştî bikin. Niha li ser axa Iraqê xiyaneteke mezin heye divê hem gelê Başûr hem jî gelên Iraqê dagirkeriya weke bêrûmetî bibînin û li dijî rabin. Belê xelkê navçeya Girkelekê Dêrek, Çil Axa û Tilkoçerê ji bo girîleya azadiyê agirî azadî merasîmeke xiyabî li dar xistin li Şedadê jî endamê asayişê Mihemed El Diyab bi merasîmekê hate oxirkirin. Xelkê navçeya Girkelekê Dêrek, Çil Axa û Tilkoçerê ji bo girîleyê hepekê agirî azadî li gundê Çilikê merasîmeke xiyabî li dar xistin. Şehîd agirî cotmeha 2023 li herêmên Serhedê şehîd bûbû. Kesên ku axivîn diyar kirin, dewleta Tirka dagirker bi êrişên xwe nikare îradeya gerîla û ya gelan bişkîne. Dawiyê de wesiqeya şehadetê radestî malbatê hate kirin. Xelkê bajarê Şedadê jî ji bo oxirkirina cenazeyê endamê asayişê Mihemed El Diyab li goristana şehîdan kombon. Şehîd Mihemed sê tîrmeha 2024 dema li ser erka xwe bû şehîd bûbû. Li wir kesê ku axivîn sersexî ji malbata şehîd re xwestin û gotin, Şehîd Mihemed ji bo axa xwe ew li hiya welatê xwe canê xwe feda kir û geşt asta şehadetê. Em soz didin ku rêya wan ya têkoşînê bidomînin. جوی دیروکا جدایبون شام یکی نایوایکا 1900
حکومت هشت گیروکا تلیفون دیریک دوی نیوانا 2016 نعزي عائلة الشهيد محمد خلع وندعو من الله أن يلهمهم أهله الصبر. حقيقة الشهادة الحياة الحلوة ثمرة إرادة الشهداء. الاسم والكنية محمد الثياب. اسم الأب خلب. اسم الأم عمشة. محل تاريخ الولادة. Di salvegera şehadeta şehîd Zilan de li Çiyayên Kurdistanê dewreya perwerdeyê ya girên azadiyê bidawî bû, gerilan di merasîma mûziniyetê de gotin êriş li Kuderê li hemberî gelê me bêkirin em ê li wir bin û bi rêbaza Zilan bi ser bikevin. Gerilayên azadiyê li Çiyayên Kurdistanê di salvegera çalakiya fedaiya fermandaran Emir Zîlan di siyê hezêranê de dewreya perwerdehiyê bidawî kirin. Gerilayan merasîma mezûniyetê pêkanîn. Di merasîma mezûniyetê de evçitanên ziman. Siyê hatîrana 1996 de Heval Zîlan li beraberî komploya suîqastê a ku li Şamê Heval Zîlan çalakiya canbexşane pêkanî. Di şexsê rêbertî de hêzên hegemonîk û ê desthilatdar dixwastin ku gelê me û tevgera me azadiyê tune bikin. Her wiha gotin li ser şopa şehîd Zîlan îro bi hezaran keç û xortên Kurdistanê êrişên dagirkeriyê pûç dikin. Îro li qanên heremên parastina medya di xeta Zîlan de keç û xortên Kurdistanê wek şopdarê Zîlan bi sengerê şer berxwe didin û bi îrade û bi cesaret her awahî êrişê dijmin pûç dikin. Gerilayan balkişandin ser çalakiyên ku li Çiyayên Azad pêktînin. Îro li qanên Zapê, Rojavayê Zapê û li Metîna taybet tunela Şehîd Çekdar, tunelê Şehîd Yunus û ê Şehîd Mansur û ê Amediyê, ê Şehîd Pîrdoğan û Şehîd Sîvan û heman demê li qadê Metîna hevalê wê dirê li beramberî her cûreyê êrişê dijmin ê teknîkî, ê hewayî û ê beşayî û li beramberî silahê bijeh û bê hempa çalakiya didin kirin. Herî dawî gerilayan sozdan gelê xwe ku heta dawiyê têkoşînê bikin û li ber xwe bitin. û em jî dibêjin ji gelê xwe re û em dibêjin û netenêne. Gerîlayê we tiştwene. Gerîlayên Apociyê Fedaiya Kurdistan tiştwene. û di her rojê her geliyê dev amade ne. û em dibêjin çi êrîş ser gelê me pêk werî em wê dirêne. û em bêj dijmin re dibêjin. Gelê me netenê ye. Merasîma mezûniyetê bi duruşmeyên bêserok şiyan nabe ji nişyan azadî bidawî bû. Meşa rêzgirtina ji vînêra a ji bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ber bi Culemêrîgê ve hatiye dest pêkirin di roja xwe ya pêncemîn de ye. Meş barmanca li dijî tayînkirina qeyûm a di sê Hezîranê de li şaredariya Culemêrîgê ya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê tê li darxistin. Parlamenter, hev şaredar û nûnerên lêkxistinên sivîliyên civakî di nav de 305 kez beşdar bûne. Mejvanên ku doh bi şev li parka Nordîsiya navçeya Payîza ve ya Wanêman berbangê ber bi bajarokê Xoşebê ve ketin rê. Mejvanan li cihên ku sekinîne li gel stran li vir hatin li darxistin de govend gerandin. Mejvanên bi erebana û stranan meşa xwe dewam kirin piştre li mezreya tekmala ya Şêx Seyfeddîn 42 kilometreyan temam kirin.
فاشیزم دولت ترکیه ADF زینیت خوی فاشیزم در بازی بشه ورزشوانی جدیده د ماچال همبری استرالیا ده لیستگوان ترکیه به رمزا گور کیف خوشی خوی گل نشان دا اف یک بریا ماچا ترکیه هولندا کو به لبرن بلیستن ری لبر فکارین اولکاری وکر لورا ل آلمانیا کو مالووانی ج اروپا 2024 را دکه نقاش که مزن اولهیه دست پیکر هر وها نقاشن لسر قدخه کرنا کما گورین بوس لآلمانیا دیسا آن روشوی اوجبوویه که جی گلک بانک دینه کرن. پیروزباهی گولی الاستقوان ترک مریح دمیرال ابرمزا گوری بوز آنجات پرستی هم لترکیه هم جدرایا گشتی ده بو سدما برتکن توند. مریح دمیرال دماچا لهمبری استرالیایی ده بر رمزا گوری بوز کیفخاشی آخویا گولی نشان دابو. اف یک درایا گشتی آلمانیایی ده جی بریا ماچا ترکیه هولندا کو و برلین بیلیستن فکاری اولهی زیده ترکر. جبرگو چاوی همویان لپیشبرگا چاریک فینال یا هولندا ترکیه یا کو روژا شمیه لستادا اولمپیاد یا برلینه تیل دارخستنه. ده دیار کرن کو جبو آلوزی در نکوه و شامپیون فوتبال یا اوروپای دبن سیا آلوزین سیاسی ده نمینه لپیش پرده دانستاندن تین کرن. لسر وی که لآلمانیای نیقاشه که مزنا اولهی دست بیکر. اف یک لسر خطا برلین انقره بو سدام راگشیا دیپلوماتیک. دوی نوبری ده پیروزباهی گوله یا مریح دمیرال ابرمزا گوری بوز آل استادیوم لیبزیگه نیقاش لسر قدخه کرنا کوما نجات پرست لآلمانیای دیسا خس روجوی. جی ایوارا سیشمیا ماچی و گلک جاران بونگ لحکومت آلمانیای هاد کرن که دوی واری ده گاوان باویجه. سازین کرد این لآلمانیای جی برتک نشانی دمیرال دان. سروکی جواکا کرد لآلمانیای آلی ارتان توپراک دیار کرد که دوی دمیرال دمل دز شامپیون اوروپای بی اخراج کرن و گوت اگر نبه و اویفا باوری خود به تمامی بوندا بکه. وزیر چاندنی یه پارتیا کسکان جم اوز دمیر جی ده پاروکرنا خویا مدیا جواکی ده وها گوت. پیام دمیرال راسکریا تند آلیگر ترور و فاشیزمیه. اوز دمیر هر وها آنی زمان او هیجی وی پرسیج خود که چما رمزا گوری بوز حتی نها نهاتی قدخه کرن. بریا نها جی پشت زیده بونا زختین رایا گشتی مجدار 2020 لمجلس فدرال پیشنمه بناوی لدیج نتو پرستی و نجات پرستی راوستن باندورا تفگار نجات پرستگیم بکن حاطبو قبول کرن. آجربستا لشریدا غزه و پیمانا پفگوارتنا دیلان جهیلا اسرائیل و تنرخاندن وزیر پاراستنگی اسرائیل یواف گالانت او استخباراتا اسرائیل موساد راگاندن آجربستا لشریدا غزه دناو ده پیمانا پفگوارتنا دیلان جهر دمه نزیکتره. وزیر پاراستنی اسرائیل یواف گالان جمالباتن کسین که ده هفته جد مهیده جالی حماسی و دیل هات بونگرتن آنی زمان کو پیمانا پفگوهارتنا دیلان جهر دمی نزیکتره. لگور آگاهیا کو رایاداره که جو اوفیسا سروک وزیر اسرائیل تی پایین کو سروک وزیر بنیامین نتانیاهو پشتی کو حماس جبو پیشنیارا داویا پیمانا دیلان یا اسرائیل برسه بده ایرو به تلفون به سروک آمریکایی جو بایدن را هفدیتن بکه. نتانیاهو ده ایرو ایواری ساعت بیستان جواتا وزیران بریوه ببه و درباری برسه و حماسی ده بریار اکی بده. لگوری کانال 12 حماسی جبو قبول کرنا قوناغا یکم آپیمانی داخواز آخویا گارانتی کرنی یا کو اسرائیل شر بداوی بکه به تمامی جغازای وکشه پاش وکشان. حماس دو جد داخویانی خود دیار کربو که جبو آگربست لغزای بنابینکاران را فکرین خواه گوهرتیه. داخویانی که لسر حساب تلگرام یا حماسی هاد داین ده وها هاد گوتن. جبو که ام ایریش ندیجی گل می فلسطین راوستینن ببراین خوی نابینکار مصر قطاری را دانستاندن کرن. هر وها دزگاه استخبارات اسرائیل موساد راگهاند کو او برتکن حماسی لهمبری پیشنیار اسرائیل دنرخینن کو تیده پیمان آزاد کرنا دیل و آگربستا لشرید غزایی جهیه. لگوری نوچه روتر سید داخویانی اوفیسا سروک وزیر بنیامین نتانیاهو یا لسر ناوی موسادی ده اف داخویانی هاتن داین. ناوینکارین پیمان پفگوهارتنا دیلان برسو حماسی یا درباری خالین پیمان دیلان ده پیشکشی کوما دانستاندنان کرن. إلى شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه
لعالی دن سروک مکتب سیاسی حماس اسماعیل حنیه جی دو راگهانده بو که حماس به ارنی برسوا ناوروک هفدیتنین آگربسیه نشرید غزای دایه. چافکانی که فرمی جی حماسی ده داخیانی خود گود جبو راوستاندنا ایرشکاری آلسر گلمی فلسطینی ما به نابینکاران را هن فکرین خود گوهرد. اوفیس سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شوا چارشم ده داخیانی که ده پشراس کرد که اسرائیل برسوا حماسی جنابینکاران را ورگرتیه. نابینکاران جی داخیان که وان برسوا حماسی یا لسر پیشنیارا پیمانا پیوگوهرتنی گهاندی اسرائیل دوی برسوی بنرخینه و برسوی بده. بلیل لسرانسری جهانی جیم هم شامتین آخی هم جلیهین کو پیک هاتن او شوتینا دارستان پیک هاتن هاجی چند بویرین خوازه ین کو سرانسری جهانی رودانه هم تماشا بکن. لگوری روزنامه هندوستان تایمز باران زیده و لهی لایالت باکوری روشلات هندستانی به باندور بردوام دکن. رایداران راگهاندن که هجمارا کسین جبر لهی لایالت آسام مانیپور جیانا خوشدستانه گهش 48. رایداران دیار کرن که لحرم جبر بارینا بارانی و لهی زرار دیتنه به هزاران کس جهرم هاتنه تحلیه کرن. مدیریت مترولوژی هندستان جبو ایالت باکوری روشلات هشیاریا سوردا. باران موسونی ین که هر سال دنابر حاضران ایلونی ده به باندور دبن زرار که مزند ده هرمی. زانیاران دوی باوری دنکو باران نه آسایی و زیده یا که دسالین داوی ده لبانگلادش هرمی باکور روشلات هندستان تیدیتن جبر گوهرین آف هواییه. هر وها لروشلات توکیوی یا ژاپنیای بلرزا 5 بهنوکچار ارتجک پیکات. لگور داخیانی مدیریت مترولوژی یا ژاپنیای لقراغا کاتاسورا و ایسامو یا ایالات چیبای جوی ارتج باندور بویه. پشتی ارتجا که لگوری ساعت هرمی ساعت 12 انده به 5 کیلومتر دبن اردی ده پیکات لحرمی هشیاریا پیلا مزین نهاد داین. ارتج لتواهی چیپا لپایتاخت توکیو ناوچین دردورا کاناگاوا ایباراکی سایتاما جهات هیسکرن. لعالی دن لگور نوچه CBC جالی سرفرمانداری هرمی و دربار شواتا کو دوی تیرمه ها لحرم بوده یا باکوری کالیفورنیای ده درکت بوده داخویانی ها داین. داخویانی ده هات راگهاندن کو جبر شواتی بریار هاتیه داین کو زیده 26,000 کس بین تحلیه کرن. والی کالیفورنیای گاوین نبسوم راگهاند کو لحرمی روش آورته هاتیه راگهاندن. وزارت دارستانی و پاراسنا آگرکوژی یا کالیفورنیای دیار کرد که دشواتا که هی صدام وینای زانین ده 8 آگرکوژ بریندار بونه. بله پشت جهانی نهاجی چند نوچین که حوالین ما ده تورا نوچین می جواکی ده آماده کرنه امنی تماشا بکن. ببونه سرسالا هجری ریوبریا خسرگا دموکراتیک بریا بطلانه راگهاند. لگوری بریاری همو دزگه و سازین فرمیین گریدای ریوبریه روشا یک شمی هفته تیر ماه 2024 بطلانه بکنه. ریوبریه دیار کرد که بریار شبو سازین که کاریوان پیوستی به دومداریه هین ندر باستاره. لطاخ شیخ مقصود آباجار حلبه مالبند حلب روشنبیری شبوهر که ویجهی لدار خسته. شبوهر که لآواهیا مالبند بیک هات. ده شبوهر که ده هلبست و چیروک بزمان کردی عربی جالیهن اندامین مالبند و هلبست وانان و هاتن خوندن. دکان الشعار 55 سال خدمت خلقین تبقای دکا. افدکان یا هریک ابنار دچیکرنا شیرنا هیدیا. دکان الشعار بشیرانین خواه لطبقا و رقای بناو دنیا. افدکان ده سال 1969 ده یکمین دکان شیرانیه لطبقای هاتیه وکرنه. هروها جبر تاما خوش شیرانین وی روزانا بصدان کس بری خود دن وی دکانه.
بربینرین هیجام الوردگی جین داوی بولتن آخویا ساعت 7 و 2 حتی جاره کدن ورین پیشیا و بمینند نوا خیر و خوشیه ده هر شد بختار